thir tu le ngai thatu te tuk chu nuam le vek ule mai ro chu kin chu Portugal le Ronaldo tran tu te tan chan zing dum tak ani ero arinom lova Portugal team hi Spain chun an pet la ha UEFA Nations League anin machon nuwa rampani te in machon le hin tun truma chuan Spain team avan nei zo ka an tanga minute som ko nuwa alom zo ka an tangta ane he in kelen Portugal hen 4-2-3-1 formation chu ron mangin goalkeeper Diego Costa chu an ron mang le a che tha le tlarno hen Joe Cancelo Ruben Dias Veiga mai baka Mendes te chu ron da le hin alaya Joe Neves le Vitinha te andinga tlarmalama Ronaldo puiturin Pedro Neto Bruno Fernandes le Joe Felix te chu an ron da avele boka tlarmalama Ronaldo chu anmal tlatir le ane Spain lam hen 4-1-2-3 chu ron mangin goalkeeper Unai Simon chu an ron mang le ya tlarnuwa Cucurella Laporte Cubarsí le Pedro Porro te chu andinga defensive midfielder Rodri chu omin an machia hian Pedri le Olmo te chu an oma tlarmalama Alex Baena Mikel Oyarzabal le Lamine Yamal te chu an ron ding boka anni lampo angai te in an mu num le he in khelen Portugal hen goal shot in khel chung zong in tum som an neya targeta shot tum thum neyin Spain lam hen goal shot tum som panga an neya targeta shot tum ruk an nei ve bok in khel pumpui thlera ball position na Spain team hi an chung nung hreta 56% niyen Portugal lam hi 44% ani thunga in pass dikonga in khel chung zong in Spain hi tum zanga somni pani anin pass sa Portugal hi tum zali somthum pali anin pass ve bok in khel munom tak ani na chen te po awmang rampani te hi AT&T Stadium Dallas Stadium anin machona amuna mipui singsari zaruk somni pa kwa te chu pung khomin amuna hin mipui an khat veka cricket hi an thral zo thei vek ani match referee Anthony Taylor chu ni hin in khel po akai hroi ni angring phian maya in khel munam tak rampani ten an chop chuak he in khelen minute som progna dinglama Lamine Yamal chan Joe Neves chiang zeta bomin velam kila ball a throi phei ngala Diego Costa chon tha zeta lo ben cho sakin ball perle thi Alex Baena chuan alo la vele chata dinglam kila a throi vele ngal he po Diego Costa chon thlok dalin abeng chuak leya the ball save pui tak ane minute som thum pasarina dinglam sira train Pedro Neton ball ron thlo phei wangin a thatok lo ni in alanga a thlok chuak mai don nia alan nuwa Joe Felix on lo tau luet zavin ball perle thi Ronaldo chan abek volley ngala Unai Simon chon trazetin alo dan sak minute somni pakhat na Nuno Mendes an dinglam sir train goal shot thatakin aron neya Pedro Porro chan lo tau koi zavin goal kham apera heipo Portugal tan chon awiyom leyang minute somruk panga na Portugal tal boinang chingin baina chon dinglam kila alirin ball apeta Costa chon thatakin alo man sakle minute somsari pathumna dinglam sir box pon theta tangin Yamal chon free kick aron peta ko viewma se Costa chon thatakin anam chuak le thei ane hemin nu hem Bruno Fernandes on hun thra ane zui vele ngala ma se goal mauta pet lo che hin hemin nu hen thil thleng danglam aum zui don lo ni hin alanga extra time an khel don ni te point angai man ma se minute som ko pakhat na Portugal tlar hnung tal boinang chingin Ferran Torres an trazetin Mikel Merino tan ball alaya ada luta ani hian boxa ball lu pui ngalin velam kila ol samzetin apet luta Costa tan dan man ngaina to lovin Portugal tlar hnung tal boinang chinghen Merino hian goal akhung zuita ane hun top ma shet minute som ko pakwan na Bruno Fernandes son dinglama ball thatakin across Joe Neves on thatakin lo tau ma se goal mauta akal lo chia referee chon hun aham top zuita ane Portugal hi vandoi zoka tangin inela chu anmang tha a Spain team eroin ne na changin quarter final an lut ta thung rampani te kan seita kang khan UEFA Nations League kum sang ni somni panga final khan anloin machan towa khamituma khan Lamine Yamal le atrian te an trapa avandoi zoka an trang
kami nu anin machon le masak ber chu tukin zinga khan ania Portugal team avan doi zoka tangin an trap ve thunga Spain team ero loma wangin an mitui atla quarter final anin pet ling zuita ane football hi chu mak ve thin ngot mai soita kang khan tam tak chon Portugal an tlang an ringin arin oma Spain team hi an tei thei ve ang ring phia na chu wang chuanin tun truma po Portugal chak ring kha an tam veu ane ma se sabram khan han tiang chi Europe ramatang probability tanga an lak dana ero Portugal chak ring lo an tam zoka betting lama po awanei fe fe chu anom le nualin arinom Hinga po chuni ta se Portugal team anuyom view maya Ronaldo le Messi te mu an cha kum veinen kan mudon talo ane Portugal chu atlam hasa zoka an tranga Argentina lam hi champion le thei tak mo nge ni ya player thate kan mang tha chho thau don kan soyang khanin Neymar chu nimin lama kan lo mang tha to Brazil team avan doi zoka tangin kan mau mang tha fel to ane tukin lama airpo Cristiano Ronaldo chu kan mang tha zui vele ta ania player tha pani football huang bi ka kan ti zinga mi chu kan mang tha fel ta der maya Lionel Messi hi engtiang chena reinge dai takmo chu clear chole donang o an champion phei chun Messi aro pui chun zom le viavin arinom Ronaldo ero tu naya khanin football khel acho san trep to thu le FIFA World Cup kum sang ni somthum phei chu khel to lo tur thu alo ti chiang to wa hemi wanghen Ronaldo World Cup no moi achoi hi dam chungin kan mudon talo ti achianga ale lam chong taka chun alungai thlak le Qatar World Cup hanin Portugal team quarter final anin petleng thei ania kumina ero round of 16 a kan mang tha angai ta ane Ronaldo awuyom le ale lam chong taka chunin tukina an game khela Ronaldo hi atang viawa ma se antu mangin Spain team anti thei meu lova avan doi zoka antrang kan ui ve hlomem le he in khela record trend khata lut vele taila Cristiano Ronaldo bi kan soilo theilo anga Ronaldo hi World Cup paru khel thei ania heng hawa heng goal khung vek nge a pui tak ane tin knockout match khel thei upaber ania knockout match a goal khung thei upaber record te po siam bokin World Cup history ani hi kan thei ngil toin arinom lova trophy choi chak view ma se hei ero ati thei don talo ane Portugal coach Roberto Martinez en dem tu anga khop maya hei po Portugal lam hian an ban ngei te po arinom Spain team lam hi record hi nei thaviu ma se be sen phak lo thin kha ania tin an record hi han en le taila alo bon lem lo hle ram tha tak te kan shet European champion lai hi kum sang ni somnu avoi khanan World Cup a knockout a an chak le masak ber kumina an tonga azo ne ro chon an chak ta thung ane round of 32 an no chak to wa tuna quarter final a an chak le sang ni somnu quarter final a sang ni somnu knockout stage a an chak le masak ber kan tiang chu hei hi chu eng mo song tak chon an mani record tan chon a thalo ang ring le Mikel Merino hi soita kang khanin substitute bench atang ron lutin goal chakna goal kan tiang kha aron khung boka Arsenal team player poimo hi midfielder ni ma settler malamada adol thin khop maya Gunners sam point hei hi anlo mang tangkai to thin ane goal khung thei phia na Spain team lampon antifu angreng khop mai Unai Simon mol hi ariko thi athatak zet goalkeeper Traberan thlangani point hilmak anilowang achan chu tournament kalme ka goal ala chua mi lova clean city azonin minute zanhi chung chu anei me ka an game khel zonga goal ala chua mi lo ane tin tournament kalme ka goal chualo chun anni taboka Unai Simon wang kan ti thei hialin arinom Portugal goalkeeper Diego Costa poha ache thle ya goal shot trumha chu safe ni hian lemin yamala shot trum ni phei chu adan sak ve thei ane hengba ka hin Iberian derby antimaya UEFA Nations League final nowa Portugal team lam hi avan doi zoka tangin Spain team in Phuba anron la vele ta ane khamin nuwa khanin lemin yamal chon Portugal hi ma chon chak thu te po alo sei to wa round of 32 zoa phei kha chuan Spain team tan
chak a poimo thu le Ronaldo te chu hne an ta na poimo thu alo sei towa machon a chak thu te po alo sei to ni kha khami hnuwa khan anin machon zui ta nge ya tun tuma chuanin lemin ya mal hi anui zoka atang vele ta ane achak zok Spain hin USA emo Belgium chu an machon do na heipo inkhel munom tak ani le ngei arinom atlang kum nan he inkhel hi ale lam zong tak chon a mu noma replay te po ain thei ti kha han threle taila clear tulam te han in ta ula Portugal team hian han nor viewma se an thaddanang ber hian komin chong khel chuak lo ti hi chiang khop maya enge chan ti ro hriat thiam har sa khop ani Ronaldo han pu mo ngot tur ani lem lawa Ronaldo chom thei tura anin khel mai kha anga ya chu tiang chu an ti lo chang atam thin le player trend khat ke kani intivengat antam angreng khop maya Zinedine Zidane soyang chia khan he team hi an boy rupian maya ram mangai na tak tak nei lova khel antam ti alo soi kha ainga mo zong tak chon adik na chen te po omang Argentina han clear ta ila Argentina chu Lionel Messi thiam dan ber khan an khel maya chu antan po tha ti hriain an ti zui zela an ti lo tling chho thei zel bok Portugal lama ero no pangkol rong kan han tiang chi kha anom nual ni hin alanga Ronaldo han chom du lo le Ronaldo han soi sel zui mai kan han tiang chi kha teammate te zinga po anom thei ania hei hi chu anram than mo bok te po ani ve nge yang chu Ronaldo tel lavin FIFA World Cup an ma chon le to do na hemi huna hian engi an ni chu kan clear chho don ane Ronaldo hian thil ro pui tak alo ti sak to thina Nations League ka te tin qualifying mai ba ka European Championship te po he team hi lo champion pui to ane enga po chuni ta se Ronaldo awuyom khop maya atum khat nan FIFA World Cup choi nge achak thu te po lo sei to ma se kumina chon a champion do no ti achianga nimin lama khan Ronaldo hian kumsang ni somthum FIFA World Cup a inlan atum to lo thu alo sei chiang to wa hemi wanghan Ronaldo hi football chanchina World Cup a hmel kan muto don lo ane kan soyang khan ni chin deuh loka Ronaldo hi choro pui khop maya ti chung point record chu hnut chhia tho ane kan mong tha angai vele tatlat maya Al Nassr team lamai ro kan la mu chun zom zel tura ngai ta ila ramta ne ro football khel hi acho san zui mai tura ngai ane Ronaldo kan ui hlomem le tin Spain team lam hi han soi vele zoi ila tlang komna ni boka Spain team hi chu soyang khan an tha thokhat viau maya ma se gol chu lem lo ma se gol khung lama har san nan tok chho ve reng maya kumin in lakal meka an gol khung po hi du khop nau na atam le gol khate te kan han tiang chi hi ani ya chuta chonin an chakpui ram zel thung lai ro champion tur chon van nei angai ti lai kha real ro te po om thei tho o me ma se leminia mal thing gol khung thei lo ro angreng khop maya in khelai ro a mu number te jing mi ni thin ma se gol khung thei lo lutuk lai tak hi boina tham chu atling ve thovin arinom ma se next match atang te chon ani hi chu gol nen te po kan mutura han ngai ta ila gol hi ni bi kai chon kan mutam over lo shima a in khel munom le moi lutuk hi kan soi thin chu ani ve shim bok enga po chuni ta se clear to lamte ka channel min ngai lut sak thrinai chunga lom thu ka sei tak meu ani Ronaldo tran tu te kan tor pui viau mai chewa Spain team tran tu lamte po kan lom pui viau bok cheu voin hun nuam takin mang ula like share le subscribe lomate tran min han la pui le ta ula inchunga kalom leyang